Выступает Прокопьев Максим Михайлович, выпускник и родитель Якутской городской национальной гимназии, заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии. К нему присоединяются Чиряев Анатолий Николаевич, заместитель директора национальной гимназии, Капрынова Мария Дмитриевна, учитель английского языка, Иванов Александр Прокопьевич, учитель китайского языка. 28 преподавателей национальной гимназии прошли стажировку за рубежом для трехязычного преподавания своих предметов в национальной гимназии. Төкөннән көндүгә җиттәр, Тыктабуллах Михаил Ефимович, бе тулбытын сагылыпты. Жокускай корат национальный гимназиятын верехтәһнин модела технической, промышленной, экономической, культурной сайдытыгар олорар. Our purpose to improve competitiveness of our students in the world, to begin with Olympic movement to market labor. Our students can speak any language easily. It can increase our competitiveness in the world. 大家好，我们都是第一个总统米哈伊尔Ефимович Николаев的学向往，我们都为了幸福工作，我们的学生都是我们的世界的未来。我们真的感谢我们的第一个雅库的总统米哈伊尔Ефимович Николаев。Бу манны кылгас киритыллах, бияха Максим Михайлович Кэтувыгере. Мактал. Төкөннән Уастыбыллах Михаил Ефимович Уастыбыллах учителлар бит тох бар бу президент ситимгер кирер 11 осколага үрелир учителлар бит үйренәчләр онна бу сеть президентских школ тоби огыдан СПШ-дан аттырып СПШ осколаларын түмүктәбит выпускниктар егине баргытын бу беги Жукускайдагы Антонина Гавриловна, Николай Константинович Чиряевтар аттарынан Жукускай кораттагы национальный гимназия выпускниктарын аттарыттан бүгүнгү юбилейдах күнүнөн сеть президентских школ октумута хүлбе 5 жылдагы юбилейдах күнүнөн икитик истегине кагадделен турамыт баргытыгар энники хитилери багарыбыт. Онна мен бу хүрдәг элбах үтү тыллар этиленнер. Онна кыттыган турамын этемете. Хүрдәган дин оскүдүм бу биги сеть президентских школ үйренен түмүктәбит үйренәчләр бүгүн көн көрсөммүт бу бүгүнгү биги гимназия бут истенетигер хүрүннән мустан олорбут. Орохторун чорапчы болдун, татты болдун, те усалдан мүрүлөр, мөмө балалар кинни көрөмүт, мөһүрдән дин астындым. Бебелетин келин бу олох улахан артыгы үктенен бараммыт. Син бир хилтимге, бир эггеге бейгө республика бит, хайдытын тухугар түмсен үлүзүрө бу жиңнах көрдүрү ол болар. Бу көрдөрөр Михаил Ефимович кайдах курдук инники өтөн көрөн инники республика хайдар кадрдарын белемнирге өссө бу хүрбе 5 жыл нарат түгер олуктабыта хүрдах караксыбиллах. Onun etинетен турамын бу биги бу выпускниктер аттарыттан проект бутун кылгасты кепсем бастыгы түмүгүн эги бу манна келбит эжиттер номно көрбүп болуктахыт киринис тахытына этине алдук мас хүрдаган шөйдик 2-нче хүббы түм бүтегер тун килебит олокко интигебит халгы баран эгер ти бу биги выпускниктер
үлебит халгы ыта турбут эти бастыгыры түһүмәк 2 онна 3 түһүмәк тактыбыт онуттан быйыл 2 түһүмәккә ылсан күскөлели жебут онна инеден турамыт бу проект бутын яхы көрдөрүбүт эми олокко бу курдук хас биди выпускник көктөктүк кытта туру бейтин төрөбүт төрүт осколатыгар көмө болу ден бүкөрелләхбет онна инеден турамын эше бире темете бу биһиги выпускниктар аңардас материальный хатчы рекомендуынан болбакка сүбе ама оголорго инники көрүүлөргөр үйренәчилерге билгин үйренәчилер оголорго өптөк сулу талалларыгар инники хайыскаларын хирдән бирирге бәбит инники өйдө бүтүн хөпкө уган бирихтәхбет билинги бу ыр биллибет кем болан ер пандемия да астын бола турар оны билгин даганы бу хүрдәх усту кемнер бидойду бутур болулар олду болулар бары түмсен тураммыт аңардас выпускникере болбатар ханны тох бар бу сахабы жунугар иннигитигер хөптөктүк көн көрөн инниги кескиллер битигер оголор бутугар хөптök көрүүнү угуктакпыт онна өйөн кенелери хайды хуолугар уган инники артыка тарыхпыт ден бүкөрелләхпин баргытын өссө түгүл агарделибин көрбүпүттен хүрдагын ден астындым быкыстыныңы болдум олду боллар өссө түгүл мактаны мете Михаил Химичка кини билгин даганы үшөйдик доробой бол биги курутун эн эпиттиларгар истебит фигуриебит өссө даганы түмсүлэх бу биги сет президентский школ болан инникитигер үлелехпиттен бүгөреллехпин нахта. Так, и хочу передать слово однокласснику Максима Михайловича, выпускнику Национальной гимназии 2000 года, классный руководитель Гоголева Светлана Алексеевна, человеку, который закончил высшее театральное училище имени Михаила Семеновича Щепкина и Государственный институт театрального искусства, один из самых перспективных деятелей культуры Республики Саха-Якутия, в настоящее время директору кинотеатра «Лена» города Якутска Егорову Алексею Алексеевичу. Үтөкүн болдун Михаил Ефимович, үтөкүн болдун Валентина Семеновна, Анатолий Николаевич. Бу үчөй бай күн үескен төрөн бу осколага үйрөнө хаджыбыт оголор оскола төрөпүттөрө осунан бу мактал күнөден ыты киес күнөден наха берсеркектерайне бит бу механик бар каджик бихитер бабит эме выпускниктер ассоциациялах бит эти Максим Михайлович кепсана харбытын көрдүк оскола бутыгар төк кых барынан көмөлөбүт этергед бол качынан эре болбатах борустой ол терехиндерге даганы туакка да баратыгар наха көктөктүк кытта хатыбыт туатакка би оскола бут бияка наха күндү бу ягынга национальная гимназия мен бәм директор бин актана хыкпын багарабын Николай Константинович Черяев бегин аха тыктыр онну бастыр кебит кени колобора бу директорди хиджан эдери чаттары бу оголору бегин мундан бәтә сайын жигенен үшө баты отпуска терен хиджан бебит диңе оны ол дебекке бу оскола оголорун булаттырын мундан хеттистен аксыстан 11 класска дери оголору ылан похокка жабаран бу опсенен бу олокко сыгын туһунан бәбәгә сыгын туһунан үчө баты кепсән нипсән отчолоттан бу Анатолий Николаевич отчолор голох кыпкаракый эми бирге хәҗҗар бар бирге хәҗҗабыт нигенән билген даганы хол курды тутуга хәҗҗабыт ололаттар билген республика бутыгар арас әйгәгә бардыгар барбыт мен ихбарите жигнах осколага жигенен киһаңарда сул наука предметтерин үйрәтәһенә ден болбакка бу олокко опсенан кайда хәҗҗарга олокко сыгынга үрүңө хараңы арарарга на дерин солталах 2 жебит болор осколаден индегенен болгана бу осколага бир көмө бүттен ол көмөдө курдук болбатак жегенен бу хүрдө хапка аттабыттар ытык естен ол курдук болар онотон бу
президент осколаларын хитиметерли бите хүрбе бесел болбут эбит. Очолорго биһиги манна осколага үйренэ жабыт манда ботак. Бу осколачы хуога очолорго биһиги 400 хетте кихилах. Колосок ден билин хана такка кадара кихи күлүк кудук. Оларын колосок ден хирге өнрөк хергехтик. Олог өнрөк шүгэдди көрөмөппит. Очолорго бу ханныгара жесакка үйренэ жабыт ханабата тебит. Наха кадара кен туттара тебит бир жекерген курду көрөмөппит анда. Оны чолорго те президентский школалар триллиахтарыттан каз биддио школа хегер тухунан государство курдук тухунан президентнак культура министрдак каддар барта жиктиба болан кирен бабда совет старшеклассников егенден на эргех болбуда үйренерге даганы тота школага беги аңдасты үйренерге албета дебит беги школага хылай тухунан государство олора келебит туох пар школа терахиннере туох пар эте отошкола ологор барытыгар эте ол старшеклассниктер хебеттеригер бар оголор бары на кыттыгар этебит бу Максим Михайлович очолорго школа бут президиене мен боллагана культура министребин туохта очолорго школа хегер ону ажагадах туох боларата быйбар күнэ ону долог жигне курдук бана такпын олог ис сүрак бететтен үлелиретибит Олох агитация хылай медиа плане очолортон оңора үйренмете эппит бана такка агитационный план эти жигинен эти кыжык болохко каддар байта тухунан үйрети курдук очолорго бияка терахиннери учуталар бутун катары бу эри бу бакка онногор байбы самостоятельно терьерети битти он эти эддага петнестах он очолорго нан терехине эте индеген он школалар олор бии бары каддара Очолорго те президентский школалары кеттеме хүрдө хитимнехер этибит республиканский колледжи кытары саха французский школаны кытары эти өктөмгө бар гимназияны кытары каддар мандык барта алтыган үйрөнөбүт индегенен бэбэбитин бачаңга дери чубатык билсебит бачаңга дери хорохороктор оттон ыл болбутта жондор баалар мен билебин колор бу Максим Михайлович кергене республиканский колледж үйренэ ачыта эти курдук түгендер эме баалар индегенен этинаха кыжык бу Максим Михайлович хапкетен туурсанан бары даганы этелерге эме кыттыхабын Михаил Ефимовичка макталбын тиедекпен барыбын механык бар эте бу беге сакаут сиригер эндиги каскилигер бу билген үлели хамны хыжжат жоннор очотогу камсаахын түмүгө кыжык бу келен тура бүттен оны мен очолортон ото культура кетер осколага да культура кетер үлелиретим оннотон этергедли миген бу артист болар бар бу культура кетигеретиндиги берактанар бар кайыр бар учуталларым Венера Ларионовна Светлана Алексеевна Зоя Васильевна кыжыктаны Николай Константинович этен наха хонороллахтар оны киндер хуабитовлы мен билген кайдетке тугун ханжарын билдибет эндегенен мен жакчы мен туз бэм макталым олом мурох макталбын тедекпен барам не хаба гобар кетер оннотон индеден турамбын бу ырыны белагунукпын багарабын мен культура кетер оттон ол кино театр болбатак эстрада әйгетигер эме барбын тото бартыгар барбын быгылак культурага сыганнак боладаганы индегенен хеха бу мактанабын жандырганны бүгүн белагунукпун багарабын истанарыгын мен туктум сандар кайсас кита жүрегим сайнар кай сайына кайга кынатым корсуна эн бардын олобу аргиха мактанабын эн барга атыбар эйгини атарбыт сыллар мактанабын сүйдәри жылга бар ейла востуба тапталба мактанабын сүйдәри жылга бар мактанабын бактанабын жылга
eskiller Tula eygemmarlar Yegeller En barkın oğlum ardıha Ayar kutsiyerey Belleğe maqtanabın en barga Adı var eygili Atar bıtsıllar var Maqtanabın şirinari Cilga var Yeyla vastuda Tatıl var Maqtanabın şirinari Cilga